Yego n'umukino ugiye guhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Vital Football Club niyo mu gihugu cy'u Burundi. Ikipe ikaba yageze mu gihugu cy'u Rwanda, bagiye gukina kuri stade yo bita Kigali Pele Stadium, niho uyu mukino ugiye kubera. Dore rero twinjire mu kibuga turebe ukuntu bimeze. Abakinnyi bo binjira muri stade ari benshi cyane. Abakinnyi n'abasifuzi barabanza baranasuhuzanya, baravuga ati mambo vipi. Yesi, muri kubabona Vital Football Club bamwe bifotoza neza cyane, amafoto yo kuri Kigali Pele Stadium. Abakinnyi ba Rayon Sport bose bifotoza, abakapiteni bo batangira gutombora ibibuga. Yesi, nuko imikino iba imeze. Rayon Sport Football Club izana intwaro zayo rwose, dore ko yamanjijemo abakinnyi bose yavangavanze. Reka rero dukurikirane umukino kanya gatoya umukino wifashe. Ni kufra ya Rayon Sport, iyi kufra ikipe ya Rayon Sport. Atansiyo ikarazemo ivamo. Kureba ko ibintu byo biba ari byinshi ariko ari byiza. Abakinnyi ba Vitalo nabo bazi guhererekanya agapira fresh, ndetse n'abakinnyi ba Rayon Sport ndabona bari kugenda babikora. Reka rero umukino ukomeze, ngenda garuka mu kanya ndi kukubwira. Wanza